haala kan ko ɗum woni masaka o jogetike ko ɗum woni sama o hoori hooru gongol ko ɗum ɗo ɓeyni ka haala si tawi noon kaka diina woko al imsaku ko jogidagol biniyati ta'abbud hara kadi mi ala e ñamirde de kon noon ko sabu fi dewal kadi si a woni bimbi ha kikiɗe a ñamali kono a wonda e anniye a hooru haray a mara dewal ko be wona hara ko biniyati ta'abbude hara ko wondude e anniye jogitagol ngol kadi anil akli mi ñamata wa shurbi e yarugol wal jima'i e rendugol wa sa'irul muftirat e dendangal kadi ko bonnata kon fop ɗum ɗon kadi fop hande kadi mi kupa e dendangal ko wiyete kon bonnoji ɗin kadi to jemma haray o hoorare miɗo horude mi ala e ñamude mi ala e yarude mi ala e rendude e kala ko bonnata ɗum ɗo jogande maka nangue ngen fuɗi jogande maka fajiri o feeri afwan ha ka nangue ngen moti ko ɗum ɗo wiyete korka si tawi ɗum ɗon feƴƴi ko honde tuma korka falla korka kaka farla kaka hitande ɗiɗaɓere fergune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe iwi makka ɓe seeni madina hitande wotere feƴƴi nden ɗiɗaɓere ɗon korka kan noon farla e lewru hondu e lewru sabbordu suumaye e ñalande honde e ñalande tene malituɗen ɗo moƴƴa ko arata hitande ɓe ka 10e année de alhijri furidati siyam korka kan ka farla ka sabbordu suumaye e ñalande tenen kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hoori ɗon joni si e innama joni kañ hitande ɗiɗaɓere ene bi mana ɗo hara ko duuɓi jeeɗu nelaɗo hoori ko duuɓi jeenayi ay ko duuɓi 10 ɓe waɗi e nder madina bi mana makka hari farlanoka yon noon hitande aranere nden kadi farlaka kadi ɗiɗaɓere ka ɓe feri ko ɗon farla ɓe hoori duuɓi jeenayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɓe faati si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray ko honno hikkoto ɗon dalil farlede korka kan ɓe mari dalil wondema korka kan ko farilla allah daaliga deftere makko ya ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ko farlira e dow meɗen ko fi ha wawen heɓgol kulol allah haray moftaji feƴƴuno ɗin kadi fop kamɓe kadi ɓe farlano e maɓɓe ko wiyete kon haray korka ɓe hoori kadi si tawi ɗum ɗon feƴƴi korka hika jogii ko wiyete kon sunnaji hika jogii ko wiyete kon arkanuji ko ɗum wiyete kon tugale hara tawata ɗinno on ko pellet ko ɓeeɗi surutuji ɗinno ton arkanuji ɗin ton sunanuji ɗinno ton sartiji fiyo goɗɗo hooru ko sartiji 4 ma sartiji 5 go'o ko al islam kala mo wona julɗo korka farlaki ka o iwri wono so jibinama e nder makkatal mukarrama o inni wona o julɗo korka farlaki mo shurutu siyam awalan al islam ɗiɗi ko al bulughu ko helli feede payi kum farilla korka waɗɗaki mo kono noon ko yu'umaru o ekkitete wono mawɓe ɓen ekkitireno e noon hoorugol humere nden e talawasi hooroya ɗowtitere si ɗon feƴƴi ɓe innoya hooru tenen e alkamisa si ɗum ɗon feƴƴi ɓe innoya hooru hande acca janngo ko noon yahata ha ɓeyda jon ko arata ɗo a wawa hoorugol fof hara woni obligatoire ko ni ɓe ekkitirno en ko ni kay dina kan woni ko yamiriri yo allah yaafo fatiɓe tati ko al aqlu hakkilkin korka ka farlaki ko wiyete kon feetuɗo goɗɗo hay siko o helli faaɗo si yehi ha allah jaɓiti hakkilkin haray hande kadi kala ko wiyete no dewe kon ɓantanama mo nelaɗo sa sallam no maki rufi al qalamu an 3 yimɓe tato hino ɓantana karambol ɓe winnantake bakatu annaim ɗaniɗo wal majnun e feetuɗo wassabiyu hatta yahtalima e fay kum kadi ha tumande kum hellifa helli feede nden ɗum ɗon kadi no tawa e sartiji ɗin hakkilkin kadi no tawa e sartiji ɗin kadi naya ɓunnum ko al qudratu ala siyam ko hattangol hoorugol ngol kadi goɗɗo no wona hara hakkilino woodi ko helli faaɗo me o nawni nawnare heɓimo hara hande kadi o wawata hoorugol goɗɗo ko nawni hara na nawnare kono nayewu ngun ari o woni mawɗo hande kadi hara o wawata hoorugol jowi on ko honɗum adamu wujudi mani'in kal haydi wan nifas awil marad
hara kadi hay hunde ala ko sakkotoma e horugol ngol. Masalan sonnajo hara o wonda e fiila yeru makko ndu, ma ɗum sonnajo hara o jibina wala gaynali laabude, ma ɗum nawnare. Si sonnajo hino fiilade haray on ɗon kadi o duwaka horugol, simo jibini o laaɓari o duwaka horugol. haray kala ñalɗe feƴƴirɗe mo ɗon ɗen ɗon o ñamay ha o gayna si suumay on feƴƴoyi o yoɓita, amma julde ɗen ɗon o yoɓitata. ko ɗiɗo woni chartiji fiyo goɗɗo hooru, be wona julɗo, wona hellifaɗo, wona jogiiɗo hakkil, haraɗa hattani horugol ngol, hara hay yuude ala kadi ko haɗayma. si goɗɗo non himo e sete yagal no sellanama ko o ñaama, si suumay on feƴƴoyi hande kadi o yoɓita. amma arkanum siyam, tugale ɗen ko wiyete tugale korka ɗen, tawata korka ka wawata darade sina e hoore ɗen ɗon. go'o ko anniya, to anniye on taw mi fiɓay anniye wondema wono hankini ka nafugol, mi fiɓa anniye wondema mi hooray janngo simi heɓari nganto. karama koɓe gono inni ñande be ñande ko ya heyɗintin, woɓɓe gono inɗa wawide ɗum mi annike mi hooray lewru suuma yenun ndu fop balɗe 29 ma balɗe 50 simi heɓari nganto. oɗo anniye ne wowma yonude wonande heewɓe yejjitugol ɓe. si tawi ɗum ɗon feƴƴi, tugala ɗiɗaɓal ngal al imsaku, ko ɓe jogitoɗa, hara a ñamata, a yarata, a rendata e kala ko bonnata kan ila ka fajiri on feeri ha ka nange ngen buti. tammun ɗum ko azzamanu, ko tan on, nande faalaɗa wo horata ko happa ɗum, ko wiya ɗon kon ko jongande ko ñalorma on woni ko horande, wa huwa nahar, na de jemma. na goɗɗo fiɓu anniyeɗo joni nde hoori ɓawo futoro haga subaka, la hino sappa ko leer hommo kadi woni ko hoorete. zaman on ɗon ko annaharu, haray ko ñalorma on. si tawi ɗum ɗon feƴƴi, ko honɗum woni komi hikkinta ɗon ko sunnaji korkaɗi hiɗi ɗuri, sunanu siyam. no tawa e muɗum go'o ta'jilul fitre, yaccingol ko wini huntagol ngol. goɗɗo wata accu ha tumbere jemma si tawi o hunto. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe huntotono ha ɓe gayna si tawi ɓe juula futoro. si innama noon hittingol na dey accugol kadi ha ɓaɗo tun ñaama hara nange ngen ɓe wutoyaari. wo ɗiɗi on ko ta'khiru suhur, nennugol kadi sullagol ngol. haray na kalandiriji yalta e ɗo ko ha e 2 heures ma ha e 3 heures, nennugol sullaari ndin ɗum ɗon kadi no tawa e sunnaji korka ɗin kadi. goɗɗo gawata ino min mi wawata sullagol, ɓe innama ya immo ñaama maaro e haako ha haara ma tedda, na ɗum wiyeɗa. sullagol ko anniye on jokki. sa immike ni anniye on ko imminma ko sullagol, a yari ndiyam pet woɓande wotere, a windanama baraji. sa immike a ñaami tamarore wotere, a windanama baraji. siko verre goto ɓira yarɗa, a windanama baraji, a tawama e sulliɓe ɓe. kon ɗo woni sullagol. yon noon nela sallam maki wo mofte maɓɓe ɗen serata hiɓe e moƴƴere fodde hiɓe yaccinde huntagol ngol ɓe nenna sullagol ngol. koye waɗu ɗiɗo ko sunnaji noon wakkiloɗa. kala noon mo nanɗa no inna min mi wawata sullade, bimana oɗo immota ko nafa. na ɗum mako ba fof no hani immade hay so tawi ko leere goto tentinika suuma e ɗo ado leere sullagol e subaka, heɓa hay so tawi ko darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi ɗe nafuɗa. si ɗum ɗon feƴƴi kadi addu'au indal iftar, no tawa e sunnaji ɗin neɗɗo si hewti ka o huntoto haray ko yo tampir do'a. ɗo kay mi waɗay ɗon entre parenthèse ka huntotoɗen dow to. si leeri huntagol ngol hewti tawata ka du'a jaaboto. nelaɗo sallah sallam no maaki wo yimɓe tatono ton du'a maɓɓe ruttatake. no tawa e maɓɓe hooruɗo, no tawa e maɓɓe toñaɗo, no tawa e maɓɓe wonɗo e seteyaga. hara si on leer ɗon hewti, hara hito ngon dow to nder ton no ɗuuɗi moƴƴano. fewno ɗon allah hino fewtuma, himo landadema ko faalaɗa o okkama, hiɗa mari bakkatu, himo landadema siɗa faala yo yaafoma. kono nanganta e haala fewno ɗon haɗi fewta on noon toroɗamo, yo yaafomo bakkatuji, yo okkema kala ko faalaɗa ko. fewno ko jaabeto ɗum, ko kanko ini o jaabinande fewno. wassaimu hina yuftir, wa fi riwayatin wassaimu hatta yuftira. ha tuma nde o hunti o haray duwa makko ko jaabotoɗum. wal musafir kadi wonɗo e sete yagal o kay ko duwa jaabotoɗum. wa da'watul mazlum, e du'a toñaɗo wa in kana kafiran, hay si tawi ko kefero. ɓeɗo tato du'a maɓɓe ruttatako. si ɗum ɗon feƴƴi kadi al iftaru ala rutab, taƴirgol kadi ko wiyete ko rutab, ko tamaroje hino madina hara ko tamaroje kecce, ko ɗen ɓuri e moƴƴude taƴirgol si tawi no woodi. si tawi noon ɗen noon ala, on ti waɗa ko wiyete kon tamro, ko wonɗen taƴirde ɗo ko. si ɗum noon ala, on ti waɗa woɓanne ndiyam.
si ɗum noon ala ɓira si ɗum noon ala kala ko wawi ne waɗi hande kadi o taƴir ɗum ɗon ɗiɗo ko jeyaɗi e sunnaji o tawata goɗɗo no hani huntorade ɗiɗo o taƴira ɗiɗo joni noon an kadi musidɗo ƴaɓɓutta pake tamaro etoɗa nden ñande heɓa hay say ko tatoɓe taƴirɓe hara ko on tamaro ko soduɗa ɗo ko ni baraji ɗi woni ko ɗaɓɓirte si ɗum ɗon feƴƴi min mubtilati sawm no tawa kadi eko bonnata korka kan yiwaka sunnaji ɗo mi ara ka bonnata korka kan wusulu shay'in ilal jawf kala ko hewtoyi ka nder reedu ka fulkuru nder ko hewti to wo haray tigi tigi on bonnay korka on tigi kan ko ɓuri e sellude e konngudi karamakoɓe woɓɓe no inni ko sayi ko ñamete ɗum wo kala ko iwri ɓe inni wo sawmu on ko lima haraja ko sabu ko lima dakhala wa laysa lima haraja koko naati kon wona ko yalti kon woni ko bonnata kon si ɗum ɗon feƴƴi kadi al istiqa'ul amd goɗɗo tewo pas looƴito ha tuuta waɗa va e biyegu ɗuma yildito ɗuma naatita haray boni amma no si tourde nden nde awƴike mo miɗo jooɗi waɗa piw nde wotere fo yanoya to hara yilditaki ɗum ɗon haray wawata bonnugol korka khurujul mani si goɗɗo kadi debori ha mani yaltirimo nder ley ñalorma suumaye hara ko kanko tewi imma rendigu ma fijirgo hoore muɗum haray korka makko kanka boni amma si tawi o waali o ɗaani o hoyɗiti o finoyi o tawi maniyu yalti e makko ɗum ɗon haray korka makko kanka bonari ɗon haray koyo continue ɗiɗo ko seeɗaji e bonnayri ɗin korka ɗo tawa e muɗum kadi rafdu niya waalagol hara waalo daari e anniye onti waalo law weeta bimɓe tumɓe nayi hande de ko suumaye woni ko weeti hara kanko o fiɓano anniye on ɗon o haray nde gañalla ɗon ngal feƴƴirimo o jogitoto ngal o yoɓito e ngal kadi fi honnumo waalo daari e anniye nelaɗo sa sallam e maaki man lam yubayyiti niya fala siyama lahu kala on mo waalo daari e anniye haray korka ala naam no tawa e kadi bonnayɗe wi mubtilatu siyama aydan arriddatu anil islam si goɗɗo o yarton ɗini kadi hari ko julɗo o inni o yalti o démissioni hande kadi simo horuno haray korka makko kan kadi haray ka boni kadi si ɗum ɗon feƴƴi kadi ɗo tawa e bonnayɗi ɗin wusulu shay'in ilal jawfi bi ta'amin aw sharabin aw ayi shay'in ilal jawfi kala ko hewtoyi hande kadi ka nder reedu ton foti ko ñamete foti wona ñamete yo on tigi andu haray korka makko kan haray ka boni wa qabla al akhir insha allahu min fadaili ramadan mi ƴetta ɗo seeɗa e ɓure korka ka be gotum seeɗa go'o almaghfiratu liman samahu wa qama li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi kala dariɗo naafide imam o wakkili haaɓe gayni o hoori kadi ha o gayni yo andu bakkatuji makko ɗi ndi yafama karama koɓe goo ɓe inni ɓay tunelaɗo maki ma taqaddama ko dendagal ko ardini kon ɓen ɗon ɓe inni janɗi fanɗi foppu natori ton karama koɓe go ɓe indi kon ko ɓuuri e jiccude kon sina jeɗɗi halkayɗi ɗin ma hara ko haqqe goɗɗo ko toñuɗa goɗɗo ɗin no tawaka e nder muɗum ɗiɗi mudaafatul ajri bi gayri hisab ka suuma yeɗo baraji ɗin ko dublte ɗum ko alda o eta eɓɓa ko alda o e hasbore goto annano ɗum fotata si wona kanko allah subhanahu wa ta'ala waɗa moƴƴere hu gotum o yoɓama temeɗɗe jeɗɗi si tawi harana suumaye ko 10 amma ka suumaye ɗo koɓi 70 sa waɗi sunna goto ka suumaye ɗo baraji ma no fota waɗɗo farilla harana suumaye sa waɗi farilla goto ka suumaye ɗo baraji ma no fota waɗɗo farillaji 90 hara wona suumaye tati on qubulu du'a ko neɗɗo horuɗo kay du'a muɗum kay ko ƴettete ɗum no tawa e ɓure ko wiyete heɓato kon e suumaye nayi on ashafa'atu korka kan kadi an horowo hebbinowo horugol korka kan ka tefanoyde yawmal qiyama korka kan aro e tawa hiɗa maapi fi lummugol ayna allah o heewino ko horayno tenen alkamisa o heewino ko horayno 13 15 o ha hande ñamari suumaye allah mi torike ma acci mi defana oɗo korka kan ka defana oɗo o yaha ka aljanna ko noon kadi janga hewɗo janngugol qur'an jowi on umratun fi ramadan waɗugol umra e nder lewru suumaye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki umratun fi ramadan ta'dilu hajjatin ma'i umra goto mo allah newnani goɗɗo waɗimo e nder lewru suumaye baraji makko no fota wa ɓen hajjidunoɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jonnon si allah okkorima feere ƴettugol ɗo mbuuɗi ɗo seeɗani immoɗo yaha makka ɗo waɗa ɗum no heɓa nden moƴƴere ɗon darde wotere ka suudu kaaba ko fota darde guluje temedere si tawi noon kaka suumaye ɗo kadi ko guluje temeɗɗe jeɗɗi ɗum soweteɗo ka ko capanɗe jeɗɗi sa heɓoy ɗo waktu goto haara tigi tigi on ani on non o moƴƴi inchallah
jowi on honnugo husulu sawabi bi taftiri sa'imin heɓugol baraji sabu huntingol horuɗo pakke tamaro goto mo waddata ka jami'u anda ko tamaroje jelo woni nder ton mo be ara ƴetta ɗo horuɗo ƴetta ɗo wotere ƴetta ɗo wotere kala taƴirɗo ɗen tamaroje ma ɗon hiɗa mari baraji wasi tawi ko an hoori siɓe heɗiki ɓe sappo gani allah ɗo a windanama a huntini e sappo ɗa mari baraji yimɓe sappo horuɓe joni noon fuɗɗora ɓeygore mane siɗa mari sappo hundotoɓe no fuɗɗi toon taw harana musidal ngal na bolonda o na weldiɓe na kawtal ngal ne la tahqiranna min al ma'rufi shay'a wata on ti yewi to ko kum fandi o ko kum fandi hay sugo ya sodu wonde riide baraban ɗo paquet tamaro goto naɓa jonna kawtal ngal ɗon ɓe joɗɗinamo ɗon ɗo gasa woɓɓe go wara ko humtoka maɓɓe ɗon ɓe hawrodira e ɗen tamaroje ma ɗon si tawi anni e on haray ko laaɓuɗo si ɗum ɗon feƴƴi kadi babu rayyan hunaka babun khasun yusamma bima babu rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun dambugal allah waɗani spécial yimɓe horuɓe laɓɓini korka muɗum naatiroyta e ngal dambugal aljanna ɗo si wona horuɓe yo allah udditano e ngal ɗon o naado en e maggal ya rabbal alamin si ɗum ɗon feƴƴi kadi fatuhu abwabul janna wa ihlaqu babu niran si suuma e hewtiɗo ila hande ni allah uddita e dambuɗe aljanna ɗen ɗe fap majje o soka kay dambuɗe yiite ɗen ɗe fap majje kadi fi hon ɗum ndaare to juulirɗen no heewiri ɗo ko ɗum holli ko sakkotono en ko fi en ar waɗugol dewal ngal allah jogi tigi ɗum ɗon o jogo kadi hooreru cheytaneru ndun kadi ɗum ɗon kadi hay wotoru ɓaɗotako en inchallahu ha tumane suumaye on feƴƴi yon noon ko cheytanuji jinna ɗin ko ɗin allah woni dumbuɗe o kolba amma cheytanuji yimɓe ɓen ɗum ɗon dombatake hiɗa ƴettano joni ni masalan yaafo ɗon mi ƴetta ɗo téléphone miɗo faala janngugol ɗo tun seeɗa goɗɗo sona o sona ɗo ɗo min jooɗo min yewta 5 minutes 10 minutes mi yeggiɗay kam mi wonno mi waɗna téléphone min mo mi yaha konti watta hakkil moƴƴa sina cheytaneji yimɓe ɓen noon inna miɗo yaade bayana ka juulirde jantagol mi heɗo miɗo wondi o ganni e joɗɗa ɗo tun téléphone ko waɗa ti kun sona ɗo tun dara tawa appel on ko important yimmoɗa ɗo yara hande kay ko heɓoyta ɗon ko eko wonnoɗa heɓde ka joɗɗa ɗo kon ɗum yiida yaada eɓɓodira hande kay ko ɗin cheytaneji ɗon no woni kolmatake ka suumaye ɗon no tawa e moƴƴe min fadaila inzalul qur'anul karimu fi ramadan tippingol alqur'an on e nder ndu lewru ɗo qur'anare nden hay hinde ka lawhil mahfusi dow ko ton allah waɗi nde copie o tippininde e nde ñande 10 lewru suumaye ha e o kammu ɓaɗiɗo en ɗo hande kadi no tippinirede ka leydi ga seeɗa hasba hajuji ɗin no ardiri o e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jeenayi on takrimul umma bi laylatil qadre allah teddiniri ɗe mofte ɗo ko teddinirari mofte hay e goto e o jamma wiyeteɗo laylatul qadre ɗo laylatul qadre ko hayrun min alfi shahr himo ɓuri e moƴƴude lebbi wulure ɗi mara laylatul qadre lebbi wulure ko duuɓi 63 sa heeɓi o jamma ɗo hara heeɓi ko ɗaɓɓete ko yo allah okku en mo joni noon ko honno heɓirta o ɗo jogandema hanki ka fuɗɗa naafede hara taƴidirari ha ñande inna janngo kadi ko julde haray a heeɓi jemma ɗaɓɓa ɗon yo allah okku en oɗo si tawi ɗum ɗon feƴƴi hulufu famu sa'im ko wiyete kon barngol hunduko horuɗo hara ko ukkoto kon atyabu indallahi min rihil misk wo ɗum nde no uuri no wela allah ɓuri ko parfait wiyeteɗo misk ko ɗum si goɗɗo haray mo hoori barngol ngol hino ukkade taw ɗumman ɗo aw sikku ɗum ko goɗɗum noon ɗum no wela allah ɓuri parfait ji ɗi ɓurɗen hoolorade ɗi par ce que nelaɗo sallallah alih sallam ko ɓe maki allah inni hadisul qudusi kullu amal ibne adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana jizi bi kala golle moƴƴe ɗe wonɗe golde ɗen anden ɗen noon ko allah subhanahu wa taala no itti malaikaɓe ko wawata yoɓude joddi muɗum si wona korka ko wawi ñoɓude joddi korka o kanko subhanahu wa taala o inni ko kanko jeeyi ɗum ɗon ko kanko kadi woni ko yoɓata ɗum ɗon si ɗum ɗon feƴƴi istighfarul malaikatu lissaimin malaikaɓe kadi ɓe jokki tun horuɓe ɓe inna allah min torikima allahumma ahfir lah allahumma arhamhu allahumma tubu aley allah min torikima yaafo o ɓe yurme o tabintin o sabu ko hoori kon ɗum fodde hiɗa hoori malaika no iwtiri ɓaawo hiɓe tornadema allah yo allah yaafoma yo allah yurmema yo allah okke aljanna yo allah dande yiite ɗum ɗo fof ko ɓuure nafooreji ko goɗɗo heɓata sabu ko hoori kon 12 on yuzayyinu llahu jannatahu kulla laylatin lissaimin ñande ɓe ñande allah waɗa décoration hara ko pariri o aljanna ɗo kon hande na ɗum o parirtamo janngo ɗum ɗo fof ko fii ɓe yimɓe wakkiliɓe acciti ñamugol e yarugol e ɓeyguli mum e tuyoji muɗum inni waɗa e ngal dewal ɗo ɗo noon ko allah en yuzayyinu llah o innaari malaikaɓe nde yo yew paramo ko kanko tigi parata aljanna on o ina ɗum ɗo ko spécial fii ɓe horuɓe ɗo o siɗɗo juɗo tedda hani wakkilade tawe e nder ɓeɗo inchallah si ɗum ɗon feƴƴi kadi almahfiratu lissaimina fi akhiri laylatin min ramadan allah kadi yaafoto jemma sakkitiɗon horuɓe fop maɓɓe kadi
تتي هركون تي هوري نوكو لوجه الله وأخيرا ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان ñande be ñande Allah no mari guluje cappan e jeeɗɗo rinɗinteɗe yaha aljanna hara ko windanoɓe yaha yiite jahannama mi toriki Allah yo Allah ho rinɗin en e natugol yiite jahannama inchallah haray ko luttuno ɗo ko naforeji ɗin kono mi darowana ɗo mi hewtina oustad ba inchallah haray kala ko nanɗo ngano hawrodiri sawaba fa min Allah kala ko wopiga haray komin inchallahu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullah khairan ustaz abdallah haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala ko nanɗen ɗo ko yo Allah nafira haray taalik ala taalik on ko onon jama won mo wadde nde wonno ko darsu figu honi ɓe addani en ɗo toɓɓe nayi ɓe waɗani en tarifu sawm ɓe addani en ko woni farilla e korka kam ɓe addani en ko woni sunna e makka ɓe addani en ko honɗum woni e mana ɓure ɗe joni mi arta e moɗon onon jama on ɓe heɗade ɓe haray ko hombo wawi en wolande ka pular ko honɗum ɓe yeeti en ɗo woni farilla ka korka a wona obligé wolgol ɗi fof kono ko hombo manditi gotum ko tawata ko farilla d'abord to haray ɗen andi ko woni farilla koko tawata si tawi neɗɗo on o waɗi himo mari baraji manditoɗen ɗum so o waɗali o lettoyte ko ɗum ɗo wiyete farilla so landama kon wiyete farilla ko tawata sa waɗi ɗiɗa mari baraji sa waɗali a lettoyte joni noon ɓe yeetiki en ɗo farillaji korka ɗi tawata en foppiɗen ɗaɓɓira andugol ɗum mandito haray ko hombo andi gotum e farillaji korka nama waalo dagol e annuye wonde e hooray bimbi almabitu bin niya mana ɗum ɗo ko farilla fiya hooru sumaye il faut walda e annuye jazakallahu khairan alaji masal nam ok kon ɗon ɓe makeno hombo andi goɗɗo goo kadi ɗi ɗuuɗa kono hiɗe luttiri tata ko farilla sa si boni tum hana korka on fof yogo yogon ni hombo andi fi gotum nam alaji gongol ko law leere de ngala no fewndi kono ɗiya mankuɗiɗa ka subaka ka yimɓe ɓe kontinta ɗum ha wetora on ɗon anda hara ko ha o leer ɗo arate ɓe makiɗon noon kono ka sunnaji yehuɗon ko farillaji mi famali noon ko farillaji ko mo mantiɗon gotum onon tonin ton komo mantiɗon ko farillaji gotum nam farilla on nam mamma voilà wonugol ñamali ko ɗum wiyete al imsak wonugol ñamali ili bimbi ha kikiɗe ɗum ɗo ko farilla manditoɗe lutti gotum par ce que ɗo ko ɓe raɓɓinɗin ka ɓe ƴetti ɗon e luttiri gotum no lutti gotum pet nam no 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 azaman ko mboyna zaman barakallahu fik azaman ko ɗum ɗo gasi jamil manditoɗen ɗum saabi Allah hino ko wiyete farilla ka horugol ko peeji tati principe fottaɗe mum ko waludugol e annuye mi horay janggo goo sumaye ma ɗiɗi ma tati en tout cas waludugol e annuya ɗum woni go'o ɗiɗi on jogitagol ngol honɗum jogitotoɗa reedu ndun honno wiyete awra mana jogitagol kala ko taƴirte ko tati on waɓutu ka jogiteteɗon ɓe ɓangini ɗon nane ɓe inni en na jemma jogitorte ko ñalorma donc ɗi tati woni farilla korka ɓa ko figo woni ko ma famen ɗum hay sayna ka deftere kon harno ko hakkil men ɓe wi ɗon ɓe yehi ka sunnaji ɗin kombo andi gotum e majji nam malaji sansi attori on nam ko gonga maɓɓe on ɗon ko sunna jazakumullah khairan nam sunanu som barakallahu fik sheikh ayo أنا لا أفهم اللغة فلانية نعم ولكن استفدت الإمساك أيوة. الإمساك يعني حبس أيوة حبس الجوع حبس الطعام أيوة حبس النظر الحرام أيوة حبس كل شيء حرام أيوة. وهو الصوم يختلف عن الصوم للكلام أيوة. والصيام لرمضان أيوة. في فترة رمضان تصفية الذات نعم. تصفية الذات من القبح في العمل والقبح في التصرف والإنسان يخرج من رمضان وكأنه نقي معنويا
وذاتيا. وأثبت العلم بأن الصيام يداوي كثيرا من الأمراض. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أيوة أو دو هاري مو بانغينان دين كان كدي كو فامي كون او هولي وونde o famata haala men kan kono o andiɗo wonde o faami ko raɓɓe ɗi kon. donc haray ɗen arde ka sunnaji ɗin mandito ɗen. hittingol hunto ko sunna, du'agal nde no hunto ko sunna, sulla gongol ko sunna, nennugol sulla gongol ha ɓado ka subaka on julete ɗum ko sunna, huntorgol tawa ko tamaro ɗum ko sunna, tawa kadi hiɗe fuuji manditoɗen noon. iwen ɗo ɓe arani en ka bonnayɗi comme mo manti ko bonnata korka. Naam mamma contraire waɗɗi ɗin naam ɗon technique ma ɗon holliri sa jannguno figu a waɗano grand cramokojo par ce que ko non woniri kala wiya ɗin ko tabintinayi ɗi moƴƴina sa waɗi contraire majji on aray a bonnay ɗo so gonga ma kono kono besoin ni un peu de détail comme mo anditi ɗon bonnay naam rendugol e sonnaji mum ñalorma ɗum bonnay korka kan hombo kadi andi goɗɗum o naam ñamugol bonnay korka kan e honɗum kadi naam fijirgol awra mum si mani yalti korka kan bonay wa kazalika yaru jazakallahu khairan akhi yarugol ngol kadi bonnay korka kan ka raɓɓiningol ɓe yinne en yottagol goɗɗum ka nder estomac kala no yottori toon masala joni woɓɓe no yiɗi wono maɗɗagol biire fijira ma hoɗere non fof si yottika toon e ko ɓuri heewde konngol karamo ko ɓen bonnay korka kan donc haray koye mandito ɗum ɗo yottagol goɗɗum nder toon ɓe yeetike en kadi ko woni important ko wattante yila rafdun niya kono won ɗum horgol ɗo tun hay 15 wiya hay sa heɓal ko ñama en na titigi ndara mi taƴi ɗo si mi heɓino ɗo tun ko mi taƴi tigi tigi o an mi waɗa a taƴi ande a ñamali di moment ke tun anniki a taƴi hara a taƴi ko ɗum wiyete rafdun niya rejetugol anni ko fiɓunoɗa ɗa hoori kon hayka haray hande kadi a hoora hande kadi est ce que on faami ma ɗum wonugol jemma haran a waldali anniya wiyata bimbi tuɓɓenna koye hoore tawan a marano anniya an kadi hara a hoora est ce que non faami hiɗa wawi noon jogitagol ñallal ngal ta adduban ma assaimin jogito ka ne anagol horuɓe ɓen kono ya andu a yoɓoya ngal ɓen ñalla est ce que en faami ɗum donc haray techniquement figu wona obligé yen fo e janngu ka defte kono koyen obligé nayi won ka koye men haray ɗen manditi sifa wano addirɗen ɗo ni ka sakkitorum ɓe expliquani en ɓura ɗen piiji wodanɗi horuɗo e piiji ko spécial ko suumaye on mari konno yonno ɓe wolɗo ɗon ƴette nayi tun haray haɗen no jasakumullah haran alaji ma saliw rayyan ko wiyete ɗum noon ko aljanna spécial fi hoore ɓen ɗum no waɗani horuɓe honɗum kadi yawgol umra ɓe sifanike en ka suumaye ɗo si allah asikema ɗum no fota e sa hajjidi e nelaɗo attention firtata noon hajju farillaw ngu kono ko ya andu ko baraji molanaɗi woni e muɗum honɗum kadi huntingol horuɓe ɓen kadi sa huntini goto hiɗa mari kadi baraji embere ñallal ko hoora mana sa huntini ɓe capantato haray a foti kadi horɗo lewrugo kadi harna sumaye techniquement nam janngugol qur'an on eɗen andi déjà ko e sumaye nde cippi donc haray a ɓeydi heɓgol kadi baraji molanaɗi saabu jomirawo wi chahar ramadan alladi unzila fihi l qur'an ɗo multipliété de milliers et de milliers e baraji dernier on ko nam yawtanede bakkatu nam sumaye ɗo eɗon andi nela sallah sallam ɓe maaki haray no ngalɗini ɓe moƴƴa hiɓe huti neɗɗo wurɗo ha tawa sumaye o hoori ha landi kono o ronka yafede ko soit haray o gérali no woniri noon fi hon ɗum ɓe wi en ɗo ñande o no woodi groupe windinoɓe natal yiite allah effacay watta ɓe yahayɓe ka aljanna donc haray ko ɗum ɗo techniquement woni famugol figu hu on ko yo batte on heddo ka hoore hay so tawi a manditaki ka arab haray haha wa sallllahu wa sallam ala seydina muhammad wa sallim haray si landale no woodi tati tun dondire inchallah nam ceernogal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ان ترك الله يلا جبا ان كهور دنكون نينا ان فير كو هدي كو
haray ko mari tanbihu o ganndi oustas abdallah ɓe fuɗɗorno d' abord fi respectugol hooreɓe no gasa siɓe manditi 2012 min yahi umra makka subaha noddinama imama on ari nden ñande men piiri ha fi wongol saffa arano ha min heɓi saffa arano